nagira ngo mubwirane kandi buri muntu abwira undi. Barundi kazi umuntu abwira undi, ntabwo turi bujabukane. Imana yambwiye ngo hari abantu tutari bujabukane. Hano hari indongozi kwa 12 kugomba gusigarana, hari indongozi kwa 2 kugomba gusigarana, hari indongozi kwa 2 kugomba gusigarana. Mumpikaramusinye koko ngo akagabo gahimba kandi kataraza, mumpe bike mbisinyire, mumpe amazi mbinywere, mumpe n'isabune mbikarabe mbinywe. Aho abagabo basezeraniye niho bahurira. Ibintu by'imikinato bihereye ntabwo subwo ndabibabwiza iki. Inzara iri kwica abantu, mwe muri gupkinata. Amasasa ari kwica abantu, mwe muri gupkinata. Abantu bari kudandaza igihugu, bakajya bacuruza igihugu, bakuramo ubutunzi birira barwa. Sababu gani? Juu ya nini twebwe tuba imbata? Yesu yaravuze ngo muri umutwe ntabwo muri umurizo, muri inzabya z'iby'icyubahiro. Rero nagira ngo mbamenyeshe ko perezida w'u Burundi Profete General Martin mwirukanye muri perezida cyane rwose, ku kirimba cy'umukuru w'igihugu, bibi Bujumbura bibe n'Igitega. Mu butware Yesu yampaye ndahanuye, marayikubishyira mu bikorwa, kandi nzi neza ko Mikayeli arahari. Homboka cyambo cya Mukongomani. Ntabwo mvuze ngo habeho negociation, ntayo. Kandi mwijwi Uwiteka yampaye, mwijambo data yampaye, mu bushobozi yampaye, induru n'urusaku biri hejuru y'abanyamurenge. Abarundi aribo bari muri Kongo nta kibazo rwose. Abanyarwanda aribo bari muri Kongo nta kibazo. Abakongomani bo ni iwabo, nk'uko natwe abakongomani bari Burundi no problem. Abakongomani bari mu Rwanda no problem. Nibashaka bafate n'u Rwanda barwomeke kuri Kongo no problem. Mugabo hatari mu kuboko kwa Amerika, hatari mu kuboko k'umunyaburayi. Muhaguruke. Myigaragambya 2015 yabuze ikimara mu Burundi. Banyamurenge ntako batagize, ntacyo batakoze. Sultani Makenga yararwanye, yo ku butaka niyo mu kirere, ntako mutagize. Politike mwarayikinye, diplomasi murayikina, ariko ndahanuye Imana yica, ifite inkota mu biganza byo kwica. Uwiteka ukiza akagira mu kuboko kwayo gukiza. N'ibintu bibiri, Imana yica kandi gakiza. Uwiteka wimika kanimura, Uwiteka uzi ko umugabane wa Afrika twe tuwukunze uko ari uwacu, uzi ko umugabane wa Afrika twebwe tuwusengera. Turatangaje, marayika tujyanirira itangazo, niba abasiramu bo bajya bafata icyemezo gikomeye bakitega ibisasu bakajya muri Amerika cyangwa mu Burayi cyangwa n'ahandi bakabyiturikiriza, twebwe ngende umuhanuzi, twe turabahanuzi, twebwe turi imbata yabubaha Imana, twakiriye data nk'umwami n'umukiza. Ntabwo nge biri bujye ku rwego rwo namenye Kristo, ahubwo mubambarire, mubandike, ni mubavuge mu mazina, tubirukane ku burongozi. Bamaze iki? Bavuze iki? Ku buryo politike biga ari iyo kwica no kubabaza no gukora intwaro no kubabaza abantu. Jamais. Trump ni muntu ki? Ava amaraso nk'ayawe cyangwa wava amaraso y'abamarayika?
ubutumwa bwihutirwa ku barundi n'abarundikazi, ku banyamurenge n'abanyamurengekazi, Nord Kivu na Sud Kivu, ku banyarwanda n'abanyarwandakazi. Donc ndaguhaye kaze. Iyi ni Imbabazi TV gatatu ku bumva ururimi rw'ikirundi. Egome ejo sinabonetse, nagize impamvu iri ngombwa ituma ntaboneka, ariko message uyu munsi twihutiye kubamenyesha iri muri izo kote uko arebye, ariko ko Imana yamagurukije muri iyi ndwi ndimo, niho Imana yamagurukije irambwira ngo haguruka wimure Sebarundi, nguhaye ibyangombwa nkenerwa byose biryuzi bisabwa byose, numara winjire muri Nord Kivu na Sud Kivu, nabwo ibyangombwa nkenerwa byose. Reka mbabwize ukuri tureke guhendana. Hano hari ahantu shitani igera, noneho neza ikavuruguta ibintu, igasibasiba ibintu, ukagira ngo Imana ntikiba mu isi, ukagira ngo Yesu ntakiri ku isi, ukagira ngo Mwuka Wera yaradutaye. Donc akavuruguta ibintu uko abyumva, ukagira ngo na bya bihumbi 7 Yesu avuga bitapfukamiye Bayali, ukagira ngo rwose nabyo ntibigihari. S'il vous plaît, narababwiye ngo mimi ko general, harimo abambwira ngo nikoma mu gakiriza cyangwa mu gituza mu Kinyarwanda. Nagira ngo ngumenyeshe ko jewe umugambi wanje Imana yampaye, wejo mwarawumvise, uyu munsi niwo mugiye kumva. Imana yampaye ni ntabanduka, ndishyigwa rimenetse, ndi misile muri ibi, ndi bombe atomike, ndi imbunda nini igiye guturika mu karere k'ibiyaga bigari. Ntabwo Burundi busuzuguwe igihe bukiniwemwo komedi umwanya munini, no muri presidence zigeramo. Mwabwibye igihe kirekire murabusahura. U Rwanda rwatakaje miliyoni irenga, shitani ntako atagize, yahakoze jenoside ariyongeza. Kongo shitani yayihinduye nk'ikintu bihanaguza mu kibuno, kigice cya Nord Kivu na Sud Kivu. Buno rero nagira ngo nkumenyeshe ko mu bihumbi 7 bitapfukamiye Bayali, Imana iracyafitemo abahizi nk'abo. Barimo hagararana nanjye rero muri uyu mwanya w'ubuhanuzi. Ngiye guhanurira Sebarundi, ngiye guhanurira Sebarundi, ngiye guhanurira Amerika, ngiye guhanurira u Rwanda, ngiye guhanurira aka karere k'ibiyaga bigari. Reka tugaruke tuvuge ngo wiguze akarere k'ibiyaga bigari arahari kandi ntaho yagiye. Bityo rero harimo abantu bavuga ngo bo inyungu zabo zijya imbere kuruta ubuzima bwacu. Ntabwo amabuye ya Kongo aruta abahatuye, oyaye. Ntabwo Uburundi si ubwo shitani agomba gusenya. Ejo mwumvise, yenda ntabwo mbigarukaho cyane kuko hano ufite message Imana yampaye nifuza ko mwumva mumenya. Sebarundi ati Uburundi buriteguye kugwana. U Rwanda we niyigeze akomoza ku by'abaturanyi, oya, yakomoje kuri AFC mo gake cyane. Ariko ndibaza, nta ntambara twebwe dukeneye. Burundi buragwana nande? Haragwana nde? Evariste aragwana arahari, Ndayishimiye aragwana arahari. Rero na Sultani Makenga yatanze icyo yari afite, yagwaniriye bene wabo, ariko Amerika igaragara ko imurushije amaboko. Ariko mu butware Imana yampaye, amahoro agiye kugaruka atemba nk'uruzi. Banyamurenge rwose, kazi n'abanyamurenge mwese,
shitani wapatanye ko Afurika itazigera ibona amahoro. Mu Burundi bagiye kuyaronka nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ayo Imana yabasezeraniye. Nta wundi muhanuzi uri inyuma uzahanura ibi, nta yindi ntumwe iri inyuma muri iyi message. Nta nandi mezi asigaye, turi mu kwa 12, nta n'indi minsi isigaye ngo tubibonesha amaso tubikoreho piyeshezerere. Rero urupfu mu Burundi ruriyo, kandi ntabwo ruri gereza ziriyo, bariya mufunga b'inzirakarengane namwe burya byababera. Rega nimukadufate ngo turi isina ngufi, turi abantu ngo babapeyeza ngo baciriritse. Ngewe ndi umuhanuzi, hagurukanye idarapo muri Kongo ryongere rizamuke rivuga amahoro, kandi duteye intege abantu bose bari kwifuriza amahoro Kongo. Simbaza ariko Imana irabazi ababifuriza ibyiza. Hari n'abandi bafitemo inyungu. Niyo mitwe n'abantu bayoherezayo y'ubwayo ntiyijyanayo. Duhanuye amahoro ari gusenye iyi mitwe yose irenga 200. Yabujije abarundi kuba muri Kongo, ikabuza abanyamurenge kuba muri Kongo, ikabuza abanyarwanda kuba muri Kongo. Umuturanyi ninde ukubuza kujya gusura umuturanyi? Ninde ukubuza kumutemberera? Ninde ukubuza kutaramirayo ari umuturanyi wawe mu gihe uzi ko atari kuroga? Politike rero abantu batahuza ntabwo ariyo yacamo ibihugu 2 3 hama ngo abantu babomane bagwana. Imana yabifatiye icyemezo. Marayika yazanye inkota yo kwica. Marayika yazanye inkota yo kwica. Mu Burundi yayizanye, muri Kongo yayizanye, muri Afurika yayizanye, mu Rwanda yayizanye, muri Amerika yayizanye, mu Burayi yayizanye, mu Bufaransa, muri Chine, mu Burusiya. Burusiya bufite intambara muri Ukraine, Israel ifite intambara muri Palestine. Kongo nayo ifite ingwano y'abari kugwana yo n'abandi bari kugarura y'amahoro, ibintu by'akajagari gusa. Sababu gani? Hama ibyo byose mu birangize abaturage b'abanyaburayi mu baproteje, abanyamerika abaturage bayo baproteje, abarusiya mu proteje abayo. Mugabo twebwe rero tutafite kivurira, tutagira ngo suko twebwe, tutagira ubwirinzi bw'ikirere, tutagira ubwirinzi bw'ubutaka, twebwe dufite abaturage tudashoboye kugaburira ibyo kurya bya mu gitondo n'ibya saa sita n'ibya nijoro. Twebwe turi mu ruzitiro rw'ibibazo, mu nzu y'ibibazo, mu kazu k'ibibazo. Mufate n'ibisigaye nabyo by'iwanyu mubizane mu bitugerekeho. Nge sindimo, nukuri sindimo, n'Imana yabyanze. N'umukristo wese abyange. Mugabane wa Afurika ni uwacu, ni uwacu 100%. Cyane rwose, cyane. Ntiba Burundi buzaba muri Uvira murangunungunika gute? Burundi nibufata Kigoma muranungunika gute? Abantu babura aho batura, amashyamba aruzuye ari abantu b'Imana. Abantu babura aho batura, ubutaka ari bugari, Imana yaraduhaye umugabane munini. Mushire muturimbi. Sababu gani? Rero muri uko kwa 12 hari abantu bagiye gupfa bakomeye, kandi ku migabane yose, kandi reka mbabwize ukuri, ibihugu byose bizagambanira Nord Kivu na Sud Kivu byitega kaga mu bihugu byabo. N'umuhanuzi arimo bahita bavuga ngo nguri muri M23, oya ngishyigikiye amahoro, shyigikiye amahoro, urwanira amahoro, turi kumwe. Ariko nanone sishyigikiye wazarendo, sishyigikira iyi mitwe igwana ifata abantu ku ngufu, itogosa abantu, yica abantu. Ariko Yesu yavuze ngo mubabarane n'abababaye, ntabwo ndi bunezeranwe n'abanezerewe. Rero mwitegure ipfu zigiye kuza umufirizo na gereza zigafata abantu.
Ubushinwa, Ubufaransa, Ubwongereza, inteko y'Uburayi, ONU, ese baba hejuru y'Imana cyangwa bari munsi y'Imana? Bari munsi y'Imana. Ese twebwe ninde watwatse ijambo? Shimye aba bose mubaka ijambo nyine kuko muri bakara hari abantu batamenye Imana. Njyewe Imana yampaye ubutumwa bwo kubwira Abanyamurenge ngo mubwira barira bere kurira gutabarwa kurahari. Amarira ya Sara yavuyemo Samweli, Yosefu wari mu ngoyi yabaye igikomangoma. Ntawakwiringira Imana ngo imuhemukire, ntawayikoreye ngo akogwe n'isoni. Ntawakwiringira Imana ngo imuhemukire, ntawayikoreye ngo akogwe n'isoni. Yosefu wari mu ngoyi yabaye igikomangoma. Ntawakwiringira Imana ngo imuhemukire ye, ntawayikoreye ngo akogwe n'isoni. Umuntu wese ushyigikiye Abanyamurenge ko babaho, Abakongomani ko babaho, umuntu wese ushyigikiye Abarundi ko babaho, umuntu wese ushyigikiye Abanyarwanda ko babaho mu byiciro byose, ndi inyuma yawe muri ubu buhanuzi cyangwa ndi imbere yawe. Vitesi turi mu rugendo rumwe. Hano ntabwo isezerano ntabwo riri buraganwe n'ibitari isezerano. Abanyamurenge Imana basezeraniye igihugu, ntabwo yabasezeraniye urupfu. Kandi Abarundi Imana basezeranira igihugu, ntabwo basezeraniye inzara n'umubabaro n'agahinda. Abanyarwanda Imana basezeraniye igihugu cy'umugisha n'amata n'ubuki. Ntabwo Imana yadusezeraniye ibihano n'ibindi bintu byo kubabaza abantu batabifitemo uruhare. Rero muri iyi politiki y'Abanyafurika harimo abantu shitani igikoresha, mukaba intumwa za tarapo, abandi mukaba intumwa za naka kugira ngo munige bene wanyu, mwice bene wanyu. Mbafitiye message yo kubabwira ngo igihe cyanyu cyageze. Ntabwo tujabukana kubera ko Imana yambwiye ngo ntabwo turi bujabukana. Muri Amerika naho urupfu rubayo, kandi uhereye ku bakuru ukageza ku bato. Mu Bufaransa rubayo, uhereye ku bakuru ukageza ku bato. Mu Bwongereza rubayo, uhereye ku bakuru ukageza ku bato. Naho rubayo. Kuriya muvuga ngo muri Kongo aba nibapfe, harya mwebwe ntabwo mwambaye umubiri. Uku kwezi tugezemo kwitwa Adar kwa Nisani, ibyo mwifurizaga, ibyo mwumvaga ko bariya aribo bagiye kujya muri biriya, ni ukuri Uwiteka yumva ijwi ryanjye. Yumva ijwi ryanjye n'iyi message ntanze, nunabishobora igiparataje uyihe uri kure n'uri hafi. Ndasemereye inkota isubire mu rwubati. Si igihe cyo gupfa, si igihe cyo guhunga, si igihe cyo gusara, si igihe cyo kugira ngo Amerika iteze intambara cyangwa Uburayi cyangwa Ubushinwa. Hoya, hoya, hoya. Covid yaraje, ntabwo yigeze iza ngo itoranye, yageze iwabigera n'iwacu. Rero Mana yambwiye ngo ugiye gufata imbunda nini, kuko nabonye ririya jambo riri muri Zaburi rivuga ngo Dawidi asenga aravuga ngo wende ingabo nto nini. Mungu apiganie nchi yetu katika jina la Yesu Kristo. Nchi ya Burundi, nchi ya Kongo, nchi ya Rwanda. Kuko uyu mudayimoni waduteza umutego wo kurwana, kubomana mu masasu, gupigana. Kwa jina la Yesu akinde yigera. Dutangaje ijambo rikomeye, ibyago kuraba
ibyabaye sinabisubiramo, ahubwo uri umuhizi, ahubwo uri intwari. Ntabwo nabisubiramo. Umutima wawe niba uzi urugendo umaze kugenda, bere kugukinatako, bere kuzana ibintu by'imikino ngo bagukurikire. Oya, bere kongera gukora mu nkovu. Buno rero niyo mpamvu duhagurukanye ubutware bwo kuvuma, duhagurukanye ubutware bwo kwica, duhagurukanye ubutware bwo gukiza. Nuko shitana tugeze ahantu tubona ko natwe rwose ibirenze ibi aratwica, ibirenze ibi ni ugupfa. Rero mu byemezo by'inama y'abaminisitiri b'ijuru, mu byemezo bya Data na Mwana n'Umwuka Wera, aha ni ku Mbabazi TV gatatu. Reka abarozi bapfe bahonje ku byo babibye, bapfumu bapfe bahonje ku byo babibye. Nibo bateye ingwara, nibo bateye inyatsi, nibo bateye ipfu, nibo bazanye akaga kose, nibo bakozi ba shitani. Rero bibahindukirire mu izina rya Yesu. Ubwo ruhigi mwadushyizeho, abantu barara bicana. Nababwiye ko mu Burundi Isilamu izaha bazayiranduza kuko baranduza igiti. Abantu barogesha injangwe, abantu barogesha imbeba, abantu barogesha ibinyabwoya, ibyugu, ibikeri, imbeba, abantu bateza abantu inzozi mbi, abantu bateza abagore n'abagabo kugwana. Donc Satani nta kintu atakoze. Mugabo rero ngo mu Kinyarwanda baravuga ngo uhakana ubukumi aragarama, kandi ngo uwanga amazina abikorera ku karubanda, abikora ku manywa. Njyewe hano ndagira ngo ukurikiye Imbabazi TV gatatu, niba mu mutima wawe nta yindi Mana irimo, hakaba nta wundi mwami urimo atari Kristo. Nababwiye ko ntari umunyepolitike, nabemereye ko ntari imbata y'umuntu uwo ari we wese, cyangwa se ntari intumwa y'abantu. Niba nta wundi mwuka ukuyoboye ari Umwuka Wera, shinguka mu by'Abahutu n'Abatutsi, va mu bintu bitampaye 12. Uyu mwaka Yesu awukugabize, uyu mwaka ubu wawe, uyu mwaka ubu w'igihugu. Ntabwo ari umwaka w'Abanyamerika, si umwaka w'Abakanada, bariya nyine bafite nationalite cyangwa se identite, si umwaka w'Abanyaburayi. Higa nawe byakubera, natwe byatubera. Niba uyu mwaka uje, nimumbwire umuntu wuzanye. Nanjye nakubwiye ko ari ku manywa, bibiri kuba ari ku manywa. Nimumbwire umuntu uzanye umwaka w'2026, barakuroze ntiwapfa, umbwire uwakurinze, umuntu ubikoze kugira ngo tugereyo. Uwo muntu rero ibintu azanye ntabwo azaniye abarozi, ntazaniye abanzi be, azaniye inshuti ze. Uyu mwaka uzanye iki? Yesu utuzaniye umwaka uze imara yijye Dubai igabana ibyo igomba kugabana, imborerwa ijye Dubai banywa inzoga zirimo zahabu. Donc abicanye imisiyo zabo ntizihagaze. Twebwe rero shitana tugaraguza gatajya tubwira ati ibisigaye nibyo mbaha, ukorera 1000 wivuzemo 700, ubwo nyine 1000 cy'idolari, 300 asigaye biba marira, basangiye ubusabitana ibisambo. Nta gahuzu, nta kaduga, nta nzu, nta gikorwa remezo mu Burayi, nta kiri muri Afurika, nta kiri muri Amerika. Uyu mwaka rero nibuje ukabuje nta mumaro, nta byacu birimo, ubwo twaba dutegereje iki kindi? Nkivuga isezerere sinkurangize niba nta byanjye birimo, niba nta mugisha urimo. Ibintu byo kuvuga ngo umuntu arifuza kujya muri Amerika, yifuze kujya mu Burayi, ngo ibintu byaragoranye. Wiha intebe Satani, wiha intebe uku kuzimu, kwaratsinzwe, kwararangiye. Ikintu gisigaye
tunastahili kuabudiwa. Umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba, yaje kudukoranya ubane mu ijuru. Kw'irembo, ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kw'iteka. Kw'irembo, ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Kw'irembo, ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Haza buri ntambara, naho amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Kw'irembo, ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Kw'irembo, ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Maze mw'isi yagize shya, tuzahaba dusugire, kudapfa kwakwiye gupfa, tutakibabara. Kw'irembo, ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Kw'irembo, ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Mungu asifiwe sana. Turayaga twihuse. Bibiliya iravuga ngo nuko Mose yambuka inyanja itukura. Ni ubutumwa buri mu itanguriro cyangwa se mu isezerano rya kera, uburyo Imana yambukanye n'Abisiraheli inyanja itukura. Tugiye kwambuka inyanja itukura, barundikazi, banyarwandakazi, Noro Kivu muri Kongo, Side Kivu, abanyamurengekazi, abakongo, abakongomanikazi, tugomba kwambuka inyanja itukura. 2025 yatubereye inyanja itukura, habamo abavyumva n'abatabyumva, ariko 2025 2025 hari abantu yabereye umutuku vrema. Hama rero ntabwo twambutse inyanja itukura mu buryo bwo kuhita tujya mu butayu, ahubwo twambutse inyanja itukura yo guhita twinjira muri Kanani. Koko kuvutaguye hariya, ibi bintu by'i Burundi bitaguhitanye, ibyo muri Kongo bitaguhitanye, nukuri nagira ngo idarapo rya Yesu rizamuke ku buzima bwawe, rivuge ngo nta ntambara zisigaye, Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana umwami wacu yaratsinze. Uko niko kuri. Koko ubu butumwa ni ubutumwa bwo gusoza umwaka, ni ubutumwa bwo gupfundikira umwaka, ni ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3. Tugendana n'abarenze umwe, mwese sariyuti, ariko noneho tuba abagabo nyabo. Igihe nk'iki
umwanya nk'uyu, akanya nk'aka, nta miyaga, nta kujenjeka. Tugomba kwinjira 26, Farawo ataturi inyuma, Goliyati ataturi inyuma, Hamani ataturi inyuma, imbuto abarozi babibye, imbuto abapfumu babibye, abarozi n'abarozikazi, iyi mbuto mwabibye nimwe muyimbura, nimwe muyisarura, s'il-vous-plaît. Ntabwo turi bwambukane inyanja itukura, ntituri bwambukane Yorodani, ntabwo tujyana mu gihugu cy'isezerano. Mu nyanja itukura rero hari imikogoti, hari Farawo n'ingabo ze zihambaye n'ubushobozi bwe buhambaye, yirukankanaga abantu bari imbata ze. Shitani aho akugejeje, abadimoni aho bakugejeje, ntacyo batakoze, ntako batagize. Mugabo rero ntabwo tujabukana, onodijeze, s'il-vous-plaît. Ntabwo inyatsi muri bwambukane, ntabwo iyi ndwara muri bwambukane, ntabwo ubu bukene muri bwambukane, abarozi bari kukwifuriza ko utarangiza umwaka cyangwa utawutangira, ntabwo turi bujabukane. No muri politiki abantu tutagomba kujyana, kwa 12 kugomba kugira abo gusigarana, ukwa mbere kukagira abo gusigarana cyane, aba barozi n'abapfumu n'indongozi mbi rwose. Buno rero tugiye kwinjira mu mwaka, nakubwira ngo akarimbi gashingurwe mu izina rya Yesu. Uburayi ni ubwa Yesu, Yesu ni umwami wawe. Amerika ni ya Yesu, Yesu ni umwami wawe. Afurika ni ya Yesu, Yesu ni umwami wawe. Gute? S'il-vous-plaît, quand même, of course. Ntabwo mugomba kuba imbata. Yesu avuze ngo muzaba umutwe, ntabwo muzaba umurizo. Azatugira b'inzabya z'ibyicubahiro, ntabwo turi inzabya z'ibiteye isoni. Jamais, grand jamais. Byanke mu izina rya Yesu. Icyo nzi cyo mu kwezi kwa Nisa kwitwa Ada, kwa 12, iye boshezerederede. Bibiri iravuga ngo nuko abayuda bagira ububasha ku banzi babo. Uwitwa Hamani yaraguzaga uko bukeye uko bwije, ngo akoresha abadayimoni bitwa Puri, araguriza abayuda kubica akabamara. Banyamurenge kazi, Noro Kivu na Side Kivu, Barundi kazi, Banyarwanda kazi, inkota ive ku izosi ryawe, ibirenge by'abarozi bive ku nzu yawe, icumu ry'umunyakibiri rive mu mbago zawe, siyabokeshezerede rive mu mbago zawe. Yego, kandi imigambi mibi ya Shetani ni ukuri. Imyaka usigaranye nawe winjira muri Kanani, warariziye ibumoso urarira, iburyo urarira, warabibye ntiwimbura, kandi ubibi byiza. Mugabo abarozi babibye ibibi kuri wowe barimbuye, barabibye ngo urwara urarwara, barabiba ngo upfushe, bamwe barapfushije, barabiba ngo uhomba urahomba. Donc ibyo bimbuye nibyo, ariko ndagira ngo hatagira ibintu bikwirukankana ngo ujabukane nabyo. Ntabwo turi kuragwa bimwe. Aho uri kujya ntabwo ariho Esawu ari kujya, aho ari kujya siho Ishimayeli ari kujya, aho Isaka ari kujya ntabwo ariho Ishimayeli ari kujya. Hagayi na Sara, abo bantu ni babiri rwose. Ishimayeli na Isaka, abo bantu baratandukanye. Imana iravuga ngo nuko kibyawe n'umubiri kibi cy'umubiri, ngo kandi isezerano ntirizaraganwa n'ibitari isezerano. Senda ishoreke n'umwana wayo. Turi mu masengesho yo gusenda rero. Turi mu masengesho yo gusenda. Biguma cyanke byoroha, ndagomba kubona uwabambwe. Bavuge cyanke babihebe, ndagomba kubona uwabambwe. Ndagomba kubona uwabambwe, witanze ku musaraba, ndagomba kwambara ingomezi, bandanyura urugendo. Biguma cyanke byoroha, ndagomba kubona uwabambwe. Baseke cyanke babihebe, ndasenga kubona uwabambwe. Ni ukuvuga ngo hari ibigomba kwerekeza mu butayu kwa Ishimayeli, hari ibigomba kwerekeza mu butayu, hari ibigomba kwerekeza mu bubata, hari n'ibigomba kwerekera iruhande rw'amazi adasuma, mu cyanya gitotahaye, agasubiza intege ubugingo bwacu.
mimiko generale Profete Martin Habiyambere. Duhaguruke, iyo umuntu atarasara bagira ngo nta bisazi agira, birahari. Unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Twarasenze 2025, twarasenze, twararirimbye, twarihanye, twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wo gukiza umutima agakiza n'umubiri. Twuriye igiti tujya mu mazi, turakata hepfo dukata haruguru. Ntabwo ibyo twabikoraga kubera ko turimbura mukora, nta nubwo twabikoze kugira ngo bitubere ipfabuso byaye. Twabikoze twizeye uwo twabikoreye aratuzi, natwe turamuzi. Buno rero ntabwo inyanja ari iy'abapagani. Tera iburyo mu izina rya Yesu Kristo. Inyanja si iy'abapagani. Uyu ni umwaka wo gutera iburyo, kandi tugatera iburyo. Iburyo rero nahera, iburyo rero naho umugisha, iburyo rero naho amashimwe. Rero nagira ngo dutangaze iritangazo ku Mbabazi TV gatatu. Ni ukuri, nagira ngo mbwira abagiye kugenda intambwe zawe zigendera iburyo. Nagira ngo mbwira abagiye kubiba ubibiri iburyo, kuko ibubafu hazajya imbwa n'imene. Nagira ngo nkubwire ngo buno ugiye kumvira iburyo, urebera iburyo. Hano ni ku rusengero, mutagira ngo hano ibintu nge nkora n'ibintu mvuga n'ibintu hano mbamo ubikurikira akabyizera nukuraragabana. Kandi ntabwo ari ubwa mbere, ayo twakoze bwa mbere abantu baragabanye, nayo ubwa kabiri abantu baragabana, nayo ubwa gatatu abantu baragabana. N'ubu ngubu mugiye kugabana. N'ubu ngubu mugiye kugabana. Sasa umwaka w'ibihumbi 2026 uhindura wawe n'uwacu. Umwaka wa 2026 ni umwaka ugomba kwakira, ni umwaka ugomba kuba uwawe. Hari ukuzimu kuba kuzanye ibibi, n'ijuru rizanye ibyiza. Nagira ngo rero mube connect, ubwira umwami Yesu ngo ibije n'ibyanjye. Koko shitani abe yarabahaye, bose bagiye mu mashimwe urasigara, abandi bajya mu buzima urasigara, abandi bajya mu mahoro urasigara. Uyu munsi rero natwe tugomba kugabana ku mugisha w'Imana. Rero akarimbi karashingurwa, akarimbi karashingurwa. Cyubahiro kibi cy'Imana. Muri hangana hano hari ibarabara ry'indege Ryan. Sasa shitani ntabwo mujabukana. Inyanja irasubizwamo guhorera icoshomere Farawo n'ingabo ze. Inyanja isubizwemo guhorera imire iyo mikogote yose. Dawidi yaravuze ngo we n'ingabo nto n'inini. Ntabwo uyu mwaka tuvuga ngo Yesu akugwanira akoresheje imbunda ziciriritse, oya. Kugwanira akoresheje imbunda nini zirasa kure na hafi. Mwami Yesu turagushimiye, uri data wa twese mwiza, ukora ibitangaza mu Bayahudi ari bo twe. Ni wowe wampaye ipeti, waduhaye ubutware kuva mu itangiriro. Tuganze, dutegeke, tuyobore, tureme, twite, dushyireho. Buno butware butaha amaboko y'abakwizeye 2026. Buno butware bugira ubushobozi aho twifuza ko bugira ubushobozi, bugira ububasha twifuza ko bugira ububasha. Tube abakoresha impano waduhaye, tube ababiba n'abatera itarano waduhaye. Tiye boshe zerede. Sengeye umuntu wese uteze Imbabazi TV gatatu. Itsinzi y'umwami wacu Yesu Kristo n'ubushobozi bwe bitahe
bishike ku bakwizera bose mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka we. Wiyubahishe rero Data, umwigisha n'umwigisha tugabanira imbere yawe. Amen.